Ja nisam vidio ovaj klip od Bucketa, vidio sam na Instagramu još prije šta je kupio, ali nisam mu pogledao klip. Tako da mogu bi ovo fakat pogledati da vidimo kakva je meca. Već treći put snimam sve ovo, svaki put sam bio prehajpovan i nisam znao šta pričam, bukvalno, znači pričao sam neke stvari koje nisu uopšte vezane za bilo šta. Kupio sam svoje prvo auto sa 18 godina, a posebno mi je drago što se ovo dešava u mjesecu u kojem je sve i počelo. Za 5 dana punimo 7 godina ovog kanala, baba je old school poprilično. Drago mi je što imam vašu podršku i drago mi je što ste moja publika i hvala vam puno na svemu. 500 eura. Pusti burav. Zašto opalo? Fin je, da. Auto je bomba. Ne, dobar je, samo ono ima dosta stvari koji fale. Ali dobro, baš lijepo izgleda izvana, iznutra, izvana u AMG opremi. Iznutra vidim da isto u AMG opremi. Sam fali mu velika navi, Burmeisterovi zvučnici. I ova ovdje neka praćenja, gluposti, mislim ovo tu ni ne služi nikom kurcu. Ova mala navi im je baš sranje. To ne znam zašto su to uopće radili, tu malu navigaciju, to baš glupo, ne znam što su to radili, ali... Da, Baki tu, baš mu stoji ovaj autić. Baki mi je baš ovaj auto mi je baš za Baketa, baš mu nekako stoji. Ko je to? Ovaj Bake. Kako ne znaš ko je Bake? Bake, čekaj. Šta je ovo? Jako lijep auto, došao sam ovdje da ispričam par stvari o autu. Savršen je, samo što mi se općenito taj C kupe nahajpani, retardirani, ništa nisam iznutra, malo ne sviđa, ali... Kao što ste vidjeli u montaži, riječ o Mercedes C kupe. C kupe. Je, izvana i iznutra. Znači dvoja vrata, momačko auto je spravo. Stvar koja mene definitivno kupila kod ovog auta jeste njegova pozadina, to jest zadnja strana, jako mi lijepo. Guščetna. Pogotovo kad je oprani, kad je čist. Dečki se u sebi ima 2.2 motor sa 125 kW, iskreno za početak, ne bi baš da poginem, razumiješ? Tu je Mercedesov beautiful logo. AMG paket ovo je next level shit za realno dečka od 18 godina jebote. Da, realno next level shit, definitivno. Veliki si gospodin ako voziš sa 18 godina, brat. Da, pogotovo ako si ga sam kupio, ko na primjer Bake. Baš respekt. Neke crne, da puknemo neki kontrast, crno-bijelo. Ne znam da li će opet biti 19-ke, uglavnom vjerovatno ću mijenjati felge na ljeto. Jedna stvar što mi se ne sviđa kod ovog auta jeste to što nema panoramu, nema šiber, znači gore je samo prostor. Ali panorama na ovom auto je perverzija. Koliko košta ovo auto? Pa ne znam, možda ovako nekakav, možda 25.000. Sve zavisi opet, ne znam koji motor. 2.2 ti je rekao. Pa nemam pojma, ovo je fin jebote, opet ne znam koliko kilometar ima, ali fin je, vidiš da je u AMG-u izvana, iznutra. Ali eto, nema našte neke stvar koje ljudi baš gledaju kod CQP-a, na primjer, dosta ljudi kad kupuje CQP-a baš gleda na panoramu jer je ovaj auto baš full zatvoren unutra, na primjer, ako iza sjediš si u ozbiljnom kurcu, na primjer, ovom autu panorama baš ne znam, panorama vrh, a ne znam koliko, oko 30.000 možda, 25-30.000, sve zavisi, da. Dobra cijena bi bila 25.000 negdje, ja mislim. Predjep auto, ovo je baš predjep auto. Nema šta, ovo je savršeno. Da bi neko govorio da ću ja ovo auto da vozim sa 18 godina, kad sam tek krenuo da snimam na YouTube, stvarno ne bi vjerovao. Auto je prešlo 91.000 km. Ma ništa, eto viš. Ništa. 90.000. Novo. Bomba. A dođe 27-28.000 sigurno. Ha?
Ma 27-28 iljada sigurno. Sigurno. Provjereno sve. Mislim, ne znam kakve su cijene, ali ono, kod nas, na primjer, tak ne ide bilo sigurno. Logo, auto također ima električno namještanje sjedišta. Što je opet nebitna cijena je nebitna, mislim, Ne, bitna je nego me baš nebitna, zanimalo nećemo koliko. sad naš o tom priča, ali ono, ne, mislim da je tako nešto. Jer ne znam koliko je zato. A da možemo mi isto nagađat, ko zna koliko je čovjek platio auto naš. To sad opet neki gluposti, ono. Što ljudi uvijek nagađaju, pa šta ja znam, može 25.000, može ga platiti 35.000, ko zna. Dakle, unutra prva stvar koju vidimo jeste volan. Iskreno, volan mi se jako sviđa, ono, baš je lijep. I nemam pojma, baš sam tražio da bude volan. Dugme za zaključavanje, isključavanje, puštanje i dizanje prozora na jednoj i drugoj strani. 15.000 eura. Ma da, 15.000 eura, kod nas BMW 60, 15.000 eura. I jako mi se sviđa ovaj To je drveni ovdje C, ovaj jel? dio. To mi što nije takav i ovaj ovdje dio C kupe, bilo da. bi mnogo ljepši jer se ovaj dio baš brzo prlja jer ono ostaje otisci. A sad je neki gloss black, Godište. ovdje ima standardno mjesto da. A ovo ti ide od 2016. Ovo imaš ja mislim od 2016. do 2019. Od 2019. do 2021. ti ide ona LCI verzija, ona sa širim ekranom unutra i onom digitalnom tablom. Ali mislim da je ovo možda i 2017, tak nešto, 16. Da ostavljamo neke stvari, žvake. Dizel, jel? Imamo joystick. Žvake. Čekaj da upalim auto. Pali iz prve. Mercedes-Benz. Onom ovim tu dijelom upravljamo sa ovom navigacijom gore. Možemo vidjeti trenutno gdje se nalazimo. Ovako, Od 30 na na view preko. map. Evo A nas dobro, tu ti na svoj pedal ravnici. za 15. Također, pored joysticka možemo sa touchem isto time da upravljamo. Međutim, nešto ja više gotivim na Ma joysticku. baš tu baš stoji Također, auto ovaj ima auto, je ambient istina. lighting. Baš mu stoji ovaj auto, meni nekako, znači baš ga mogu zamisliti. Koji se nalazi tu ispod, tu, ovdje sa strane isto ispod lajsni i na mom sjedištu isto. Lijepa Možemo mijenjati auto, 3 boje ambijentalnog Može li svjetla, promijeniti kako polar, u navigaciji? neutral. To sam ja bio gledao na svom isto zamijenjati zajebano. Naprimjer, dosta lakše je promijeniti u BMW-u nego u Mercedesu. Naprimjer, Stoji Makedoncu. to sam ja bio raspitivo kad ideš mijenjati ovu, kad ideš stavljati ovu manju, kad ideš stavljati zapravo veću navigaciju, neke probleme ima sa rezolucijom, ono baš je malo zajebano. Da se napraviti, ali zajebanije nego u BMW-u. I solar, nemam pojma, ja uvijek držim na... Makedonac bi izgledao dobru nekako se najbolje Q7. vidi i najljepše O, njemu je izgleda. Fiat Punto 12 I kao AMG tepsi, Q7, nešto, Q7. kamera tu koju ne koristimo. Za Onda tako Makedonac. vam moram pokazati jesu ovi crveni pojasevi koji su jako lijepi. Pogledajte ovo, molim vas. Ovo mi je baš lijep detalj, iskreno. Ovaj auto se baš i ne može pohvaliti sa Mladenačko, prostorom nazad, zato što ima mjesto Baš za ono mladenačko. dvije bebe, bukvalno, da stanu iza, jer... A nuga, jel zadnje vuče ili ovi novi Mercedesi su 4x4? Ovo je zadnja. Visoči mogu da Jer sjedne. sam, Apsolutno kao nema čuo sam mjesta. da ih rade Planiram baš da se u želim 4x4. Sad svi novi Mercedesi. To ne Tako znam da, za tako da mi ne nove, ali ovo je treba zadnja. nešto A sad mnogo sve na ide u auto. 4x4. Za početak, iskreno, jako dobro. Kao što vidite ima crno nebo, isto jako lijepo izgleda i drago mi je što je crno nebo. Mašina, baš mašina. fino izgleda unutra. Također imamo mjesto za Dizel, da što? ostavljanje nekih stvari. Da, Ja da. držim saobraćajnu, Znači, naočale, AMG parking, Kica. nebitno. Još jedna stvar koju vam ovdje moram Da, pokazati AMG jeste ono izvana Mercedesu. prema ova. Parfim, brat. Uz pomoć ovog ovo je Dynamic brutalno. imamo mogućnost da mijenjamo načine vožnje. Kao što vidite ima 6 tipova, 6 načina vožnje. Eco, Comfort, Sport Plus To je i pet. Individual. Pet, Nemam šest. pojma, ja ga najviše mislim Comfort, iskreno. Imam priliku da bacimo malo i do Sport Plusa, da se ne lažemo. Komandama na volanu možemo da upravljamo i navigacijom ovamo i ovim tu dijelom. Da, ne znam šta više mogu da pokažem. Mislim da bi to bilo to. Da ga driftuješ malo. Aj resti iskreno u komentarima. A jes ga pomake naprijed, bake jebote hljeb kako ovako voziš. Bilo to. Da, bake ima da se curice vozaju. Bake u školu vozi CQP-a vjerojatno, ili idu još u školu? Vjerojatno Pa idu, 18 godina ima, 18 valjda. godina. I 20, znaš, 20 ideš ti u školu. Aj resti iskreno u 9 komentarima. razred. Ovo je jako lijepe Sam pojase. imao ja Bengu pre nego što sam je prodao. Jel znaš da sam joj ukona glavna osovina, Plus. Sad možemo lagano gasa nekog dodati. šta je bila
pod auto kao. Opa, Samo iz driftanja, jer sam Joj, obrtaj, brat. nisam. Pogledali ste za... Baš lijep auto. Čestitam, bake. Svaka čast, jebote, evo, iskreno. Svaka čast. Nevjerovatno. Bravo, jebote. Bravo, buraz. Bravo, fakat bravo. Fakat bravo, evo. Kako kaže onaj lik, jer to neki novi auto, da se Još razumemo. ovo dole crno odradi ovaj difuzor mali, šta je već ovo. Da. Prelijep auto. Svaka To čast, kaže, respekt. da se razumemo, Fiat je auto, Mercedes je Space Shuttle. Taško, brate, ti si na drogi, ja 100%. E, bro, Ti se drogiraš. jel si gledao onaj klip Bahata omladinu u klubu, tamo priča to lik. Gdje se ti drogiraš, evo? Ne. Bra, koronu imam, šta da radim, poludeo sam kući, brate. Joj, što mi se oči zaklapa.